Please welcome the medalists. The medals will be presented by Omar Muhtar Tamboli, World Belt Wrestling Committee member. Medalleri Cenab Omar Muhtar Tamboli, bütün dünya Kuşak Görüş Komitesi'nin ağzası olsuruyor. Bronze medalist representing the Islamic Republic of Iran. Bronz medali münasip olan Eyri Abdullah, İran İslam Respublikası. Bronze medalist representing Tajikistan. Bronz medali münasip olan Furkotjon Kalandarov, Tajikistan. Silver medalist representing Mongolia. Gümüş medali münasip olan Batbol Batar, Mongolia. Gold medalist representing Turkmenistan. Altın medali münasip olan Seydi Batirov, Türkmenistan. Ladies and gentlemen.